Alright, reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza. Nizere ko mumeze neza kandi mukomeje kugira ibihe byiza, mukomeje kugira weekend nziza. Ikaze makuru yo kuri wa gatandatu tariki 30 Gicurasi muri mwaka wa 2026. Turi kwa gatandatu nko nari maze kubivuga. Hanyuma rero twinjiye makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Yamaze kugera hano ngo haye ikaze risesuye nawe wungaragarize ko turi kumwe uraza kuba ugize neza. Nagutinda rero reka mbabwire ko aya makuru twinjiyemo kuri aya masaha na makuru agiye kwitsa no kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Muri makuru raza kunyemerera nkubwire yuko maneko Burundi yafatiwe yigoma mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aravuga ko yararimo gutanga amakuru kuri gahunda n'imipango ijyanye n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 by'umwihariko kuri situation ya Rubaya. Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Ahitwa Igasenyi muri territoire ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru habaye ibintu bikomeye cyane. Biravuga ko abasirikare ba FARDC bataye intwaro bagahunga amasigamana nyuma ya operation ikomeye yakozwe n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Ndaje mbyinjiremo byose nkubwire iyi operation uko yagenze. Hanyuma u Rwanda rumaze gusaba amahanga gushyira igitutu kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi nabyo ndaje tubyinjiremo akantu ko kandi. Igihugu cy'u Rwanda kandi kiravuga yuko ibijyanye n'ikwirakwizwa ry'intwaro nto muri aka karere rikomeje kuba ikibazo ku mutekano w'ibihugu byose. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasoje inama ikomeye cyane atavuze ku mwanzuro wa Irani. Turaje tubyinjiremo ku buryo burambuye kamwe namwe kandi turaza kwerekeza mu gihugu cya Kenya. Perezida Ruto w'iki gihugu yavuze cyangwa yakomoje ku magambo ya Professor Afiseka. Kugeza ubu n'amagambo akomeye cyane nifuza ko mu kanya gato ndibuze twinjiramo ku buryo burambuye hanyuma ibintu byose tukabishyiraho umucyo. Shiti bakunzi bacu rero mudukurikiye turaza kugenda twerekeza mu bice bitandukanye turebera hamwe uko ibintu byifashe ku rugamba. Niyo mpamvu mbahamagara mbabwira ko niba wamaze kugera hano ndagusaba nkwinginga ngo nkorere like. Kuraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze ku Ibendera TV nuze kugenda utankoreye subscribe nubikora uraza kuba ugize neza cyane. Reka nkubwire yuko aya makuru rero mukanya gato ngiye kuza tubanze duhere kuri iyi miripoko. Mbanze nkubwira ama operation yapanzwe agakorwa n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Mbanze nkubwira ukuntu maneko y'u Burundi yaje gutembagazwa. Ndakubwiza kuri uyu munsi ngufitiye amakuru akomeye cyane. Reka twe ibintu tubigenze gutya nta gutinda nta gutwara umwanya. Nongere nkwibutse niba wamaze gukora like ndagushimiye. Nizere ko utakikurikira amakuru banje kujya gushakisha. Nizere ko wamaze gukora subscribe. Niba utari wayikora rero uyiterekeho kugira ngo ubutaha twamakuru turayakohererezaho kugira ngo utakaze umwanya wo kujya gushakisha. Hanyuma nta mpamvu yo kuvunika duhari rero. Niyo mpamvu tuhabaye ku bwanyu. Nyemerera unkorere like na subscribe. Reka nanjye ntumike ubundi mukanyanze twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Nitwa Mukada Ikaze. Kimwe mu bintu byibasiye isi muri iki gihe harimo urubyiruko rwabatswe n'ibiyobyabwenge, indwara zidakira zibasiye abantu ndetse n'amakimbirane yo mu miryango. Hari uwaje nk'igisubizo kuri ibyo byose byavuzwe haruguru. Ninde? Akora iki? Akorera he? Yitwa Muganga Nzito. Akorera mu karere ka Nyamasheke ariko aho waba uherereye hose ku isi akugezaho imiti. Icyo ugomba gukora ni ukumuhamagara mukivuganira. Niba uri muri diaspora wigira ikibazo wowe muhamagare gusa muvugane. Aguha inama z'ubuzima kandi aguhe n'imiti. Muravugana ku buryo umuti uri bukugereho ukavurwa kandi ugakira. Ni muganga gakondo w'inzobere mu kuvura akoresheje ibimera. Afite umuti aguha wari warabaswe n'itabi ugahiturire burundu kandi urabizi ko itabi bishobora kukwica. Hatanga umuti ku bakobwa babuze imihango n'abajya mu mihango ntikame. Avura amarozi y'amahuherano, amategano ndetse n'amatamikano. Hatanga umuti w'uruhereko. Avura karande n'inyatsi, nyabingi n'imitsiriko. Hatanga umuti wongera akanyabugabo ndetse akanatanga umuti wongera amavangingo ku bagore.
atanga umuti wa diabete, uw'umwijima, uwa hepatite A na hepatite B. Atanga umuti ku bafite umubyibuho ukabije ndetse n'abananutse cyane. Atanga umuti ku bafite ibiro byinshi bashaka kubigabanya ndetse n'abafite ibiro bike bashaka kongera ibiro. Atanga umuti n'ubujyanama ku bafite amakimbirane yo mu miryango. Agufasha kugarura ibyawe byibwe, akanaguha ubujyanama butuma ubana n'abandi neza mu kazi ndetse no kugira igikundiro mu nshuti zawe. Umwihariko kuri uyu muganga nuko igihugu cyose waba uherereyemo ku isi akugezaho umuti. Ushobora kwibaza uti umuganga ushobora gukura ubuzima bwawe mu kaga akakugarura umugore wawe wagutaye ntabwo ahenda? Igisubizo ni oya. Ugereranyije umuti aguha n'amafaranga make y'umuha ntaho bihuriye. Kuva aka kanya ugiye kwicuza impamvu wowe n'inshuti zawe mutamenye uyu muganga mbere. Hamagara iyo nimero, namara kukuvura urahita wicuza impamvu utamumenye mbere. Ushobora kumuhamagara kuri call isanzwe cyangwa kuri WhatsApp. Aboneka amasaha 24 kuri 24. Muganga Nzito, igisubizo ku buzima bwawe n'ubw'inshuti zawe. Alright, igisubizo ku buzima bwawe n'ubw'inshuti zawe aboneka amasaha 24 kuri 24. Yitwa Muganga Nzito. Uramuhamagara kuri nimero ikurikira, nakamenyetso ko guteranya 250 79 niberereye mu Rwanda, niberereye mu bihugu byo hanze, ntutinye kumuhamagara aho uri hose aragufasha. Ibintu bigende neza. Twinjiye muri aya makuru rero, ni munyemerere tuhite twanzikira muri iyi imiripuko. Abantu mwese mwamaze kuhagera, mutwereka ko muri kumwe natwe, mukomeze ibitekerezo mu video mukanya ndaje tubinyuremo tubicishemo amaso. Ndahamagara abantu muherereye mu gihugu cy'u Rwanda mwese, mbabwira ngo mugire weekend nziza. Baherere mu bihugu bitandukanye bya Afrika mwese, weekend nziza. Abari mu bihugu bya kure namwe weekend nziza. Turi kumwe gatanu kuri kagenzi kako. Reka duhere kuri iyi nkuru ya Maneko w'u Burundi. Maneko yamaze gutabwa Rwakajwiga. Barwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bamaze gucakira bikomeye cyane. Amakuru agera ku Ibendera TV aravuga ko Maneko w'u Burundi yafatiwe i Goma. N'amakuru avuga ko uyu nguyu yafashwe ubwo yararimo gutanga amakuru ku ngendo za gisirikare kuri operasiyo abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bari barimo gukora berekeza Rubaya. Amakuru aravuga ko umugabo ukomoka mu gihugu cy'u Burundi wakoraga akazi k'ubumaneko yafatiwe mu mujyi wa Goma nyuma yuko ari gukekwaho gutanga amakuru yerekeye ibikorwa by'umutekano n'urujya n'uruza rw'imodoka mu gace ka Rubaya. Ubwo bivuga yuko abarwanyi bo ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo 23 ubundi ibi bintu reka ngemerera nkwereke uko tubyinjiramo neza. Amakuru aturuka i Goma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga ko mwijoro ubwo habaga deployment cyangwa se abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bari bari mu bikorwa bijyanye no kujyana ibikoresho hariya mu Rubaya ndetse n'izindi operasiyo zari zirimo gukorwa. Uyu mugabo ngo yikinze ku ruhande, bivuga yuko yarari muri Goma, atangira guhamagara kuri telefone nubwo bitigeze bimenyekana ngo yahamagaraga nde, ariko bivuga yuko ngo yararimo gutanga amakuru. Yavugaga mu ijwi ry'Ikirundi. Uyu nguyu rero yavugaga yuko ngo imodoka zihetse ibikoresho zirimo kugenda zerekeza Rubaya. Akavuga yuko n'umubare w'imodoka zivuze, ndetse avuga yuko izi modoka ngo ziri imbere yazo ngo hari ambulance, ndetse izindi modoka ngo zigakurikiraho, aho yavuze ko ngo abanje imodoka zari zitwaye ibikoresho bya gisirikare, hanyuma noneho inyuma haza imodoka zirinda ibi bikoresho, noneho nyuma ngo hazaho noneho imodoka zari zitwaye abasirikare ba Alliance Fleuve Congo 23. Nkuko amakuru aturuka mu mbone ziherereye ahangaha i Goma abivuga, uyu mugabo ngo yafashwe nyuma y'amajwi yararimo atanga. Ubwo rero yararimo gukwirakwiza, bivuga yuko ngo ari amajwi ashobora kuba yohererezaga abasirikare abo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Muri aya majwi uyu muntu yumvikanaga avuga ko
imodoka zirimo kugenda ziri ku muvuduko mwinshi, ndetse akavuga ko ngo zitwaye ibikoresho n'ibindi bikoresho bya gisirikare birimo n'uburinzi. Akavuga ko ngo ari ibikorwa by'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. hari aho yumvikanaga avuga ko imwe mu modoka zari ziri muri uyu murongo ari ambulance yari herekeje izi modoka zindi. Aya makuru yakomeje kwirakwira hirya no hino impande zose, aho bamwe bavuga ko uwo mugabo yaba yakoraga ibikorwa byo gukusanya no kohereza amakuru ku barwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Bikavuga rero ko uyu yari maneko. Kugeza ubu rero amakuru akavuga ko yamaze gutabwa muri yombi n'ubundi na Special Forces ba Alliance Fleuve Congo 23. Abasesenguzi bavuga ko mu bihe by'intambara cyangwa mu mutekano muke, amakuru ajyanye n'ingendo z'ibikoresho bya gisirikare, ibirindiro cyangwa urujya n'uruza rw'abarwanyi aba afatwa nk'ingenzi cyane. Niyo mpamvu abantu bakekwaho gutanga no gutangaza amakuru cyangwa kuhererekanya bakunze gukurikiranwa n'inzego z'umutekano. Bikavugwa rero ko uyu nawe yamaze gutabwa muri yombi kugira ngo ajye kubikurikiranwaho. Mu gace ka Rubaya kamaze igihe hari mu duce twibasiwe n'imirwano n'ibibazo by'umutekano. Amakuru ajyanye n'urujya n'uruza rw'imodoka n'ibikoresho akomeje gukurikiranwa cyane kubera akamaro k'aka gace mu bukungu no mu bikorwa bya gisirikare. Mu gihe rero ibintu bigikomeje, mu gihe imirwano gikomeje muri ibice bya Sake na Rubaya, abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bakomeje kugenda bakura n'izi situation zitandukanye, zirimo ni situation ya maneko yo ku ruhande rw'u Burundi yamaze gutabwa muri yombi. Amakuru avuga yuko uyu ngo yararimo gutanga amakuru ku gisirikare cy'u Burundi. Twarababwiye ko igisirikare cy'u Burundi cyamaze kuzamuka kikaza kwiyunga ku barwanyi ba FARDC barimo guhangana na Alliance Fleuve Congo 23 muri ibi bice kugira ngo n'ubundi bigarurire aka gace ka Rubaya. Nshuti bakunzi ba Bendera TV rero mudukurikiye, ni munyemerere dukomereze no kuri inkuru. Ni inkuru nayo ikomeye cyane kugeza ubu ngubu tuvugana. Munyemerere mbabwire yuko abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo mu gace ka Gasenyi muri Masisi habaye ibintu bikomeye cyane. Amakuru ava muri ako gace ka Gasenyi muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru aravuga ko habaye ambushi ikomeye cyane yasize bamwe mu basirikare ba FARDC batatanye nyuma yo kwisanga bagoswe n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Abarundi bo ngo bafashwe ari benshi. Nkuko amakuru aturuka hafi yaho y'imirwano yabereye abivuga, ikibazo ngo cyatangiye ubwo ibikorwa byo gukurikirana no gutahura aho ingabo zari ziherereye byaje kwanga. Ibintu bivuga ko byatumye bamwe mu basirikare ba FARDC abatungurwa nuko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bari bamaze kumenya aho bari n'inzira barimo gukoresha. Uko rero ibi byagenze, abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 ngo bagize guke binjirira ikoranabuhanga ry'iki gisirikare cya FARDC, barabakomanyiriza bahamagara icyombo barimo gukominikana, bagashiduka barimo kuvugana nabo muri Alliance Fleuve Congo 23. Ibi rero ngo byaje kurangira abasirikare bahiye ubwoba, ababura communication, ababura aho berekeza. Biza kurangira rero bamwe batangiye kuyabangira ingata. Ibi ngo byagenze gute? Abasirikare ngo bakuyemo imyenda y'igisirikare bambara, basigarana amatraining inyuma, imbunda barajugunya, ubundi bayabangira ingata. Icyaje kuba rero cyaje no kuba ingorane zikomeye cyane, icyaje kuba kuri abasirikare b'u Burundi. Aba bakongomani bo ngo na wazarendo birukaga abahura n'abarwanyi ba 23 bakavuga mu maringara n'igiswahili bati twebwe turi abakongomani turimo kwishakira ubuzima. Bamwe bakabareka bakagenda, ariko Abarundi bo ngo baje guhura n'akaga gakomeye cyane kubera yuko ngo abatangiraga kuvuga bikaranga
bikarangira n'ubundi rurimi rubacitse bagasigara bari kuvuga mu Kirundi. Bityo rero amakuru akavuga ko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bafashe abarundi benshi bakaba bafashwe miri. Ikindi kandi imbunda nyinshi nazo ngo zafashwe miri. Abatanga bahamya twavuganye baherereye hanga baravuga yuko n'ubundi ari operation yakozwe mu ijoro ryaraye rikeye. Bamwe mu basirikare ba FARDC bakaba bamaze kugira ubwoba bwinshi nyuma yo kubona ko abari bamaze kugotwa impande nyinshi. Bivuga ko bamwe bahisemo gutaya intwaro n'ibikoresho bya gisirikare kugira ngo babashe kwirwanaho abakoresheje kwiruka. Hari amakuru avuga ko bamwe muri abo biyambuye imyenda ya gisirikare kugira ngo abadahita bamenyekana, bambara imyenda isanzwe, amatiriningi n'ibindi mu rwego rwo gushaka uburyo bwo kurokoka no kuva muri ako gace. Abaturage bavuga ko nyuma y'iyo mirwano hari intwaro n'ibindi bikoresho bya gisirikare byinshi byasigaye hirya no hino muri utu duce. Bakavuga kandi ko abasirikare b'u Burundi nabo ngo bafashwe ari benshi. Kugeza ubu rero ibintu bikomeje gukomera no gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru agezweho kuri aya masaha, nimunyemerere nongere mbibutse niba bamaze kugera hano nkorere like uraza kuba ugeze neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano nkorere subscribe uraza kuba ukoze cyane. Hari umuntu witwa Ishimwe Jimmy uratwereka ko dukurikiye. Hari witwa Masabo Eric uratwereka ko dukurikiye. Mwese twababonye bari abantu abagaciro kandi b'ingenzi cyane. Igihugu cy'u Rwanda cyasabiye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibihano bikomeye. No kubera iki? Iyi niyo nkuru twinjiyemo kuri aya masaha, ariko mbere yo kuyinjiramo nyemerera nkubwire cyangwa se ngusabe ko ngikeneye like yawe. Nyemerera nkubwire nkorera like uraza kuba ugeze neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano nkorere subscribe uraza kuba ukoze cyane. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yasabye umuryango mpuzamahanga n'abafatanyabikorwa b'akarere gukorana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwubaka kandi bugamije gutanga ibisubizo bifatika ku bibazo by'umutekano bimaze igihe biremereye akarere k'ibiyaga bigari. Aho yasabye ibi bihugu n'imiryango mpuzamahanga gushyira igitutu kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi yabigarutseho ku mugoroba ku munsi w'ejo kuwa gatanu tariki 29 Gicurasi mu kiganiro yagiranye n'abadiplomate bahagarariye ibihugu n'imiryango itandukanye mu Rwanda. Umukuru wa diplomasi y'u Rwanda yagarutse ku ruhare rw'amahanga mu gushyigikira inzira z'amahoro no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa y'ibyemeranyijweho hagati y'impande zirebwa n'amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo. Agaragaza ko ari ngombwa ko amahanga afasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gushyira mu bikorwa ibyo yiyemeje. Yagaragaje kandi ko kutabikora bishobora gutuma hakomeza kwimakazwa uburyo bwo gushakira ibisubizo mu ntambara aho gushakira amahoro mu nzira ya politike n'ibiganiro. Minisitiri Nduhungirehe yagize ati u Rwanda rurahamagarira umuryango mpuzamahanga n'abafatanyabikorwa bose gukorana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwubaka kandi butanga umusaruro ugaragara mu gushyira mu bikorwa ibyo yiyemeje. Yakomeje avuga ko kunanirwa gukurikirana ibyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeye bishobora gufatwa nko gushyigikira uburyo icyo gihugu gikomeje gukoresha bwo gushaka ibisubizo binyuze mu mbaraga za gisirikare. Minisitiri Nduhungirehe yavuze kandi ko kugira ngo amahoro arambye aboneke mu karere hakenewe igitutu gishyira ku mpande zombi mu buryo bungana ndetse no gukurikirana neza ishyirwa mu bikorwa y'imyanzuro n'amasezerano aba yarafashwe.
aha Minisitiri Nduhungirehe yagize ati hatabayeho igitutu gikozwe mu buryo buboneye ku mpande zose no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa byemeranyijwe ko ntidushobora gushyiraho ibyangombwa n'impamvu zikenewe kugira ngo amahoro arambye aboneke mu karere k'ibiyaga bigari. Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ibi mu gihe hakomeje ibiganiro n'imbaraga za diplomasi bigamije kurangiza amakimbirane amaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu impande zitandukanye zikomeje gushishikarizwa guha umwanya ibiganiro no kubahiriza ibyo ziba zarumvikanyeho kugira ngo haboneke amahoro n'umutekano birambye. U Rwanda runenga amahanga kuba akomeje kurushyiraho igitutu rwonyine rukanafatirwa ibihano urushinjwa kugira uruhare mu makimbirane yo muri Kongo Kinshasa no kutubahiriza amasezerano ya Washington, mu gihe Kinshasa basinyanye nayo amasezerano, ariko kandi yo ikaba yarananiwe kubahiriza ibyo yiyemeje, ahubwo ikaba ikomeje intambara n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23, bityo hagasabwa ko nayo yashyirwaho igitutu gikomeye cyane. Bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru, nimunyemerere mbabwire yuko turi mu makuru agezweho kuri aya masaha. Niyo mpamvu ngusaba niba bamaze kugera hano ku Ibendera TV ngo unkorere like, kuraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV unkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Dukomeje n'aya makuru, nimunyemerere mbabwire yuko u Rwanda rumaze gutangaza ko ikwirakwira y'intwaro nto zikoreshwa bimaze kuba ikibazo gikomeye cyane ku mutekano w'aka karere. Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu cy'u Rwanda Dr Vincent Biruta akaba n'umuyobozi w'inama y'abaminisitiri y'ikigo gishinzwe kurwanya ikwirakwizwa ry'intwaro nto n'izoroheje mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba n'akarere k'ibiyaga bigari Regional Center on Small Arms yayoboye umuhango wo gufungura inama ya 17 y'akanama ngishwanama yabereye i Kigali mu Rwanda. Iyi nama yahuje abayobozi bakuru ba polisi, abanyamabanga bahoraho ndetse n'abahagarariye ibihugu bashinzwe ibijyanye n'intwaro nto n'izoroheje mu bihugu binyamuryango by'uyu muryango. Mu ijambo rye Dr Vincent Biruta yashimangiye ko hakenewe kongerwa imbaraga mu bufatanye bw'akarere hagamijwe guhangana n'ikibazo gikomeye cy'ikwirakwizwa ry'intwaro nto binyuranije n'amategeko ndetse n'ibibangamira umutekano abigenda bifata indi ntera mu karere. Yagaragaje kandi uruhare rukomeye rw'uyu muryango mu guteza imbere amahoro n'umutekano, asaba ibihugu binyuranye kurushaho gushyigikira ibikorwa bya politiki, ubufatanye mu bya tekinike ndetse n'ingengo y'imari kugira ngo hakomeze gushyirwa mu bikorwa ingamba zihuriweho zikubiye mu masezerano ya Nairobi. Akaba rero ari inama ikomeye cyane yitabiriwe n'abarimo n'umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda CG Felix Namuhoranye. n'inama yabereye i Kigali mu Rwanda. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye hano ku Ibendera TV, n'umunyemerero nongere mbibutse ko turi makuru agezweho kuri aya masaha. Niba bamaze kugera hano ndongera kukwibutsa cyase ko gusaba ngo unkorere like, kuraza kuba ugize neza n'ubikora. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano kandi unkorere subscribe, nabwo uraza kuba ukoze cyane. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru, nimunyemerere twerekeze mu gihugu cya Kenya. Muri Kenya rero hongeye kuzamuka indi nkuru ikomeye cyane kugeza ubu ngubu tuvugana. Ndakubwira yuko Perezida William Ruto amaze kuvuga amagambo akomeye, aho Perezida Ruto yatangaje ko amagambo yabwiwe na Professor Seneti Fiseka ukorera umuryango Suzanne Thompson Buffett Foundation yamwibukije umwana we w'imfura wapfuye akiri muto.
Perezida Ruto yavuze ko yaganiriye na Fiseha umwaka ushize ubwo bombi bahuriraga i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iby'ibiganiro bagiranye Ruto yabigarutse ko ku munsi w'ejo bundi tariki 28 Gicurasi muri uyu mwaka. Mu kiganiro yatanze agaruka ku buzima bw'ababyeyi b'abana, yavuze ko ubwo bahuraga uyu mugore yamwegereye amubwira ko muri Kenya hari ikibazo cy'imibare iri hejuru y'ababyeyi bapfa babyara n'abana bapfa bavuka, amusaba kugira icyo abikoraho. Agira ati ndibuka ikintu kimwe cyabaye ubwo nari New York mu mwaka ushize. Professor Seneti Fiseha ukora mu muryango wa Susan Thompson Buffett Foundation yaransanze aho narindi, arambwira ati Perezida, abagore n'abana bari gupfa mu gihugu cyawe. Narebye uwo mugore navuga ko ari ibihe byari bikojeje isoni kuri nge, byari ishyano. Professor Fiseha ngo yakomeje abwira Ruto ko iyo abigeze ku mfu z'abana n'abagore, Kenya yisanga ku cyiciro kimwe na Afghanistan. Perezida Ruto yakomeje avuga ko ibyo yabwiwe na Professor Fiseha ari ukuri kandi ko byamwibukije uburyo we n'umugore we bapfushije imfura yabo. Agira ati byanyibukije ibintu bijyanye n'ubuzima bwite nanyuzemo njye na mama Rasheli umugore wanjye, twapfushije umuhungu wacu w'imfura. Ntabwo ari ibintu twumva nk'inkuru mbarirano, ni ukuri tubamo umunsi ku munsi, kandi ubufasha nk'ubwo ndabukunze ari nabwo kandi natangiye kujya ambivuga. Agira ati uyu mugore yamenyekanye cyane mu mwaka wa 2016 ubwo yari umwe mu bakunze kugaragara bahamagaza Dr. Tedros Adhanom ku mwanya wo kuyobora ishami y'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, ndetse bikaza kurangira awegukanye. Uyu yagaragaye yamamaza, n'umwe mu bamamazaga uyu Dr. Tedros. Hanyuma rero nshuti bakunzi bacu mudukurikiye, munyemerere twerekeze mu yindi nkuru igezwe ko hano kuri Kwibendera TV. Ndongera ngusabe niba amaze kugera hano Kwibendera TV, nkundire unkorere like, uraze kuba ugize neza, ibitekerezo byanyu ni ingenzi. Hanyuma ni munyemerere twerekeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbabwire ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bwana Donald Trump yasoje inama yari ikomeye cyane, yari itezwemo ko ashobora kuza kugira igisubizo atanga kuri Iran, nyamara byaje kurangira umugabo aruciye ararumira. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasoje inama ikomeye yamaze amasaha 2 mu cyumba cy'ibihe bidasanzwe Situation Room, nta mwanzuro ufatika atangaje kuri Iran. Iyi nama yarikomeye cyane, bigoye ko yigaga ku cyakorwa ngo intambara ya Iran ihagarare. Iyi nama yahuje Perezida Trump n'abajyanama be mu by'umutekano w'igihugu. Kugeza ubu mbere y'uko iyi nama iba, Perezida Trump yari yatangaje ko agiye gufata umwanzuro wa nyuma ku masezerano y'agateganyo yagombaga gutuma umuhora Hormuz ufungurwa no gutangiza ibiganiro kuri gahunda y'imirwano kirimbuzi ya Iran, cyase kwemeza iminsi y'agahenge, iminsi 60 yasabwe na iminsi yavuye mu biganiro byahuje Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa kugeza ubu iyi nama bikaba bigoye ko yarangiye, uyu mugabo nta kintu atangaje ku bijyanye n'iki kibazo cya Iran. Shiti bakunzi ba Ibendera TV rero ni munyemerere mbashimire cyane, hanyuma kandi munamfashe abari kuri iyi nkuru, kuri ingingo tuganiraho ku musozo. Nabashimiye cyane abantu mwabanye natwe, abantu mwatanze ibitekerezo ku Ibendera TV, mwakoze. Ariko ntari nava muri studio, munyemerere mbabwire yuko kugeza ubu nubwo Bwana Donald Trump yasohotse mu nama, nta kintu atangaje ku bijyanye n'ihagarikwa ry'intambara hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na
Irani, ariko benshi mu basesenguzi n'abakurikiranira hafi ibijyanye na politike mpuzamahanga baravuga yuko kuba nibura hatangiye kujya habaho inama ziga kuri iki kibazo, hatangiye kujya habaho ibiganiro nk'ibi ngibi, ari inkunga ifatika cyangwa se ari inkuru nziza, bishoboka ko byanze bikunze ibiganiro bishobora gutanga umusanzu n'umusaruro mu minsi ya vuba. Ndabashimiye cyane rero mwese, mwagize neza, mwakoze cyane kubana natwe. Hano ni ku Ibendera TV, nge nitwa Mukada. Niba wabanye natwe muri aya makuru ndagushimira cyane. Gahunda za Ibendera TV zirakomeza, hanyuma mwese mwirirweho, mugire weekend nziza, mubane n'Imana.